Hello, Trucky Makiang Tegania, Katla South Vai, Luetang Chibaivek, Ule, Geographical History of India, Tiaping Voin, Engemo, Indian History, a country at Turpoimo, Niagria, Toiteron Tile, Katuma, Hong Takin Luanin Minlo and Suasaka, try to Zong Ten, it's one like Teminlo Pek Saka, Ingaidante, Komen Lamalo Nutsia, Turin, Karoniensia, in now te mo zirlai ni mek te tan poimo theini e hriat chuan ser te po in thakung lo min ti sak turin karon ngen bok che ni tuna ilo thlirang episode masalama kan soi to angin India chanchin hrichiang tur chuan aram leilung ni phung le pian zia kan hriat chian masak angai kan ti to kha India ram leilung ni phung hi hlom lian pui pui palia thena nia a hlom malte te han zir chiang don te ang ama sabera chuan India marlamatlang ram ni phung hriat chian i han tum te ang marlamatlang hun ni tarai ram ngo cha tak atanga Himalaya tlang sang ber thleng a inzar phara Kashmir Kangra Teri Kamon Sikkim te mai ba ka Himalaya tlang sang le ro pui tak kilometer sang hi zali som nga la ya thui a huwa mani heng tlang sang tak mai vurina khu ngek muk te hian India ram run tum thin tu te chu man la ya tang alo dang to thin ani hei ba ka hian patkai le na gatlang dung Bay of Bengal thleng in zar thla te chuan heram ron run tum tu te chu alo dang chatin chu chuan ma sang ta voin thleng India culture hi aveng him na sa em ani ma se van doi thak tak main mar thlang lam hi India ron run tum tu te tan kalmai na ul sam tak a oma Aryan Persian Scythians Turks Tatars Mongols le dang te tana ul sam taka India an ron run theinan hian Khiber Gomal Bolan Kuram le Tochia te chuan ul sam zo ka kalmai thei alo ni to thin ani hengram kan soi te ma sanga ta lu ka lo ni to thinin run tu te mai ba ka India mi te tan po khovel mun dang tlo po na ol sam alo ni to thina he Himalaya tlangkar kong an lo sial te khwal zin te ta na poimo a tlang dung hian India hi Asia ram dang laka adai dang hne hle ani apani na chuan marlam phai zol zau tak te hi an ni Indus phai rom te Rajasthan le Sindh thaler mun zau tak mai te Ganga luin na chom phai mun te Yamuna le Brahmaputra luin na chom phai mun te a huam bok ani voina ero chuan Sindh mun le Punjab chanve chu Pakistan in atanei taringot mai ani he mar lamphai mun hi Himalaya le dekan tlang chim lama tangin lei tha tuin na ron luan pui te chuan a leini phung ati tha in bu le bal thar konga na sat takin a pui ani Indus lui le azom tu lui ming thang tak tak Sutlaj Ravi Bis Chenab le Jhelum te chuan ram ati tha em maya hei mai ba ka hian Ganga le azom tu Yamuna Chambal Gomti Ghagra le Sone tele Brahmaputra lui te chuan heng mar lamphai zol lei te hi ati tha hle bok ani heng lai ram hi a leilunga hausa in ma kho sanga ta mi hring tam tak an lo chen to na mun ani a India mar lamphai zol mun hi man lai chuan aria varta ti ani thina mi hring tam tak lo chen to na mun ni in Jainism le Buddhism te lo pian chuan na mun poimo tak po ani reng ani khothlang lama chuan Rajasthan te khochak lama Santhal Pargana anti tele Delhi chimlama phaizol doi mai te huamin man lai chuan Kurukshetra ti ani thina Aryan le Muslim te poin an ron run tran tir chuan he Kurukshetra hi an paltlang alo ngai ta thina ni indo na ming thang tak tak tarai Karnal le Panipat indo na te po kha heng lai mun a thleng hi ani a voina chuan Kurukshetra mun chu Haryana state kan ti tak hi ani adot le kan soi tur chu dekan plato hi ania Ganga phai atanga chimlam hoin heng plato te hi in zar pharthla a Vindhyas khothlang lama te Western Ghats lama Sahyadri tlang lama te le Eastern Ghats lama chuan Mahendra thleng a inzar phar bok ani geology lam zirmi te chuan dekan plato hi Himalaya tlang te ai ma in au pazok an ti hial ani India leilung ni phungzi nga chuan au paber pol ni in man lai chuan Australia khomwal puine na in zom thin ni in an soi India de kana lui poimo tak tak om te hi khochak lama luangin Bay of Bengal an luang lu ta chung lui te chu Mahanadi Godavari
Krishna le azom tu tunga bhadra te ani maktak main narbada le tapti lui te ero chu khothlang lama luangin Arabian Sea an luang lut ve thung ani mar lama lui luang Indus le Ganga te anglo takin dekan lui te hi chu zinvei wa na ta nan manglo hle thung dekan pleto chim lama chuan Tamil te Mysore le Karnataka mun te om le a heng chim top lama ram om te hi tuipui in na hual vel mun te an ni Cochin le Travancore lama mi cheng thin te chuan Mysore politic le sipai obbe na tero an tong khat hle thung India chim top lam hi chuan man lai chuan tlo po a hlo lo em maya history po a rang hlak in an nei ti in soila kan soi sual thui om love India chim lama hian a ran pa in civilization rang po lo piang ve in Dravidian culture kalchun zom zel na mun ani Marlama Hindu emo Muslim rorel tu main olsam te in India chimlam lalram te chuan op thei bik ngai lova India chimlam mi te chuan an ma ni duang nge nun phung an duang chuak ve bok ani dekan marlama Vindhyas le Satpura tlang dung te Narbada Phaizol le Tapti lui te aram ngo cha tak tak awang te chuan tlo po zung po alo har pha ta em maya heng mun kan soi chotanak pur ram ngo te hi vedik hun lai chuan damdakarania le mahakantar ti hriat ani thin ani hetiang hi aram ni phung ani awang hian ma khosanga chuan rambung ni aria varta le dakshinapat ram ti te asoi thin ani a arian ho chu marlama anin beng bel chota hun local zel rorel tu lo chuak asoka te Samudragupta te Alauddin Khilji Muhammad Tughlaq le Aurangzeb te po khan rorel na pakhat hnuaya an da thei meu lo ani hun rei tak obbe lowa an om awangin South Indian culture te hi adang lam le zuala midang tan ol samte a obbe an harsat em awangin India marlama indona le harsat na thlen po hian Buddhism malolen lai po khan Brahmanical religion vuan tu te chuan shimlama Andhra Chola Chalukya Yavada le Hoysala rorel tu te hena sahim na an zong ve fova chu chuan Brahmanical literature zau konga apuina sa hle ani India ram ni phunga kan soi hun ber tur chu Eastern le Western Ghats te hi ani chim lama Phaizol mun cham duai chu khochak le thlang lama inzar phar duain longchol theina mun kon kan le Malabar mun te a oma Godavari Krishna le Kaveri delta le thatak mun te a om bok ani Arabian tuipui kama hian kilometer sang khat za som ni zeta thuin tlang in a hual vela chu Western Ghats chu ani khochak lama chuan Eastern Ghats omvele in helam chu a Phaizol ve dewa Western Ghats si level atanga te in meter zakwa atanga sang ni zali in kara sanga an oma chung tlang te chungodur khup main aboa chung mun te chu maratha nam chanchina mun poimo taklua tu anni kon kan le Malabar muna te chuan lei a thain bu chin nan le thlai dang tharna na mun thatak ania khothang tui pui kam lama brigu kacha atanga kranganor mun te chu insum don ton na na India lu ka lo ni to thinin Middle East lam mi tenen ma khosanga ta an lo in dor to thin na mun ani Eastern Ghats lam hi a mun ma azol nuam le zuala ma sanga ta heng lai atang hian khochak lam Java Samutra Burma Siam le Indo China muna cheng te an lo tlo po na ber ani Eastern Ghats lama hian lalram ro pui takte po loading to thina khopui ro pui takte po an loading to thina ni ole khati song khatu na ta na karon ti thei chu nia episode episode thar karon ti le zel thei na turin khongai takin min lo like ka min lo comment saka share hial te po min lo share sak tur chain karon ngen che ni chu mai ba ka hetianga geographical history of India ti a min karon vo karon ti na chan ni chu India mi kan nia Indian ni sa in kan ron pianga chu wang chon India ram hi hun liam to a chan china tang khan mi tin hian thra chiangila chu ta tang chon zirna zir chhuat tur kan nei te po be sein ne tiang hian karon ti thina ni khovel
a kan ni a bible chuan in lalpa tri hi fin na bulani atia amai ro chu kha ka chu mi hring na kan fin na ani mayang chu amai ro chu khowela kan chungin kan chevel kan ram te po alo ni phung khami kha a history hriat te heng zir chian te hi fin na enga motal kan chhar chhuah thei be sein karon ti thina ni kalome